ايش وزحمتية مدي هري بربو هرو سي جارن الشيخ مقصود واشرفيه ده ايرشكي دبي قبلي فصائل دستاي تركيا ده لحكومتي سوريا الفداري ها اثبات ناكه حكومتي هاتيه سوريا ديمقراطيك تشبكه جبو شورشا وانا لهمبري زورو زحمتيه جواكه دزيت وجيان دكري دركاتن للاسف وقت بين نفس هاو ذهنياته يا ذهنياتنا هاو تيجارتن لإرشال سر شيخ مقصود وأشرفية دبي قافكي هري خرابة قافكي هري نجدوية ت ذهنيات في قبول ناكن ت دولة في قبول ناكن شيخ مقصود وأشرفية وبني زيد سيد حارت بهفدفونا ملتي عرب كرد سريان أشوري حر ملتي كي تدوهايا تساحي عسكري تننا قواعد عسكرية تنانا ما هفنا إيرشي تشدكن إيرشي مدنيات دكن إيرشي جنا دكن إيرشي جوانا دكن زاروكا دكن مريب تمني مازن دكن بير كال نخوش هرو رحمة تنايا هرو إنسانات تنايا هرو حر داره و برخدانيا دلی مدو زیده دبن حر داره ام زیده تر به ایش و زحمته ام بهز دبن ملا دولت ترکیه وملا فوت هاتيت جريدايت دولة تركيا تروجي نفكرن ام جدج برخدانيه خبردن ام وقت جنن كرد ام وقت جنن كرد حر دور كده ده حر حارت كده ده حر مال كده ام برخابدن و ام زاروكي خب باريزن ام جوانه خب باريزن و ام حقيقه وجوده خو اثبات بكن جبو هيرشي سر حلبي شيخ مقصود واشرفيه ام الشر مزار دكن نعلت دينن جوی ملتی خیر گوچبری دندری گوچبریه دا یعنی ملت 15 سال و شرا یعنی بس کافیه ملت دیشه جبو حصار چما حصار امجی انسان جوی انسانی یعنی هب ملتی قد گوچبری ده هوجی ایوی دولتی بی باجاری نه انسان جو اروپا تنی تر جیان دکن دندرو مال خدا دندرو جی خدا دندرو تاخی خدا ریفبری خو جو خو قچکی خو مال خو ریفا دبن به ارشا خیره يعني جبوت شي و چنبرا خيره وامجي وقت ملاتي عفرين والشهباي للجزيره جيان دكن ام جفر حيا حلبي بيرشي شرمزار دكن علتينن جملاتي خرج دبين سركفتن جوان را ام بيوانن ام بوارانه ملاتي ما برخديره يعني نجارك ودوديه وتم حاضره جت حرتش تجرا حاضره گور گوچبریه گور حصاره گور چنبره گور تنبینه تشتت در باسمه ملت برخودیره و ملت دبیم تم حاضرن و حرتش تجرا يعني ام واك دايق دبين وملتي حلب جي دبي ام في زاروك دبن بس ام في اخو في كرمت نابن جوي راجي چقا استنگی دکشین تم برخوددن و ای برخوجی بدن يعني ام في رشا سرش مقصود و اشرفيه شرمزار دکن ملاتي سيفيل ورا ملاتي مدنيه تشكا هزي عسكري الوداري تنا حرو حرو هيرش لسارفي ملاتي تشد به حصار جحرسه وليودو حصاره ملات درمان تنايا نون تنايا شيري زوروكو تنايا نخوشانه كل بيري مهانه وموجود تنايا الوداري تدي داو 4 سالن شاره جبر گوتن رژیمو اسد اسقاط بی رژیمو شرعات رژیمو شرع جو اسد خرابتر کرد دیسو حیصار دیسو کشتن دیسو لیدان سه جاران هیرش دکن جار بجار شهید چه دبن بریندار چه دبن زاروک جمکتبه خو قد دبن جبر وجی ام دنگ لماف مروفا دکن لدولت نتاوی دکن گوه حسارال سروش مقصود و اشرفی و بنیزه دوار را کرن گملت چیچکه سلامت جیان بکه و حسار را به تشت بگینه ملت ای ضروری جی شیره زاروکه و درمان و کل پیره مدو داره دا پریشه دکشینه ام وقت دایک ام جیل پش گله خویشه مقصودن یعنی ارتا نما دو 4 سال شهر ام رحت بین ام جی وقت دایک ام حروج لشارع بن ام حروج مشا او بکن ام حروج در کفن فشکریا گلش مقصود و اشرفیه بکن و دیزا تیزی عسکری الاشرفیه و شه مقصود تنه ملت مدنیه ملت سفیله هر کس لکاره خواه معنی معیشت خال و درمانه